Nā te hāmi pēka, te waina me tētahi haerenga mārunga waka hohoro I rarua I te minita. Ai marika me tino tūpato te runanga minita o John Key, o tira ngā māngai tō rangapū katoa, I a rātou e whakapau ana I ngā pūtea tāke. I nā koa ki te hapa rātou, e kore pea ā muri e hokia. Nā te whakamā ia I patu. I believe that I failed to live up to my own standards, and for that I'm embarrassed and immensely sorry. Hei tā Phil Heatley, nā te waina I rarua ia. I charged 2 bottles of wine already highlighted this week to my account as food and beverages. There was no food included in this purchase, and I accept that this could be viewed as an inaccurate representation of the expense. I hoko nei nei pātara waina I te hui ātau a nā hinara, mo te kotahi rau whititikau mairima tāra. Kua tukuna ngā pepa, kia tirohia e te kai arotake matua. Hei tā te premier, kei te whakapono tonu ia ki tāna tangata. And when the Auditor General report comes back, at that point I'll reflect on it. But I'm not closing the door to him going back. It's possible. Haunga no tērā, I whakamahia Heatley I tāna kāri minita, ki te hoko hāmi pēka, ki te haere ki te whare pikitia, ki te hari I tāna whānau ki te waipou na mūmaurunga waka tere. Ko atu I te kotahi mano, kotahi rau tāra, I whakapaua e ia, I waho I ngā tohu. His actions have been untidy and they've been careless. But as I also said, ministers are human beings. Nā Heatley te kaupapa kāinga whenua I kōkiri hei āwhina I ngā kaipupuri whenua Māori, ko ia hoki te kai arataki te ture ahu moana Māori. Ko tukuna ena, mā Morris Williamson rao ko David Carter, hei kawe. I want to resign. I haven't lived up to my own standards. Nā tōna kūware ki ngā tohu, kua kore ona mana minita, kua kore tōna waka minita, me tāna utunga minita. I think I need to spend a long time on the backbenches. Ka nohoa Phil Heatley ki rō pāremata, hei mema, mo whāngarei. Tina Wycliffe, Te Karere.